Yeah. Amen. Yada otum for ya wasi. Amen. Wado eni mo buru ho a wode adom yema enato ya sundwem na senka di dinda. Amen. Adofo mo so mfa apostle okon agyeman. Enen so minima de ahie mu ne. Ye be che twedi ampon yehu anasem. Yes. Odi nam doba ya hwa mezi aso. Ama ene atu ya sundwem mu a. Sabe mo jadi ni pedie ma frosa ne teche mada bodwe mu aye yin kan di dinda. Amen. Ene topic e ba no topic bi nto aso. Correct. Mesrem bebre fa buku no pen. And the topic I be atu din say Asore Nkwasiasem part 2. To a wuntie part 1 bit ma ko tie part 1 no. Okay. Utie we wi a Asore Nkwasiasem. Yaka Asore Nkwasiasem a. Enyema Onyankopon modini no wan hye nipa. So nipa nyo. E woni fie. Na ekoso woni fie. Na gidifo bi so agi atu mi say e kanya me so mo. Na creator ni so ni mo re. To come Bible na Bible beka say ni ache. Asem no beka number 1 ni o. Mark 7 verse 17 Bible. Mark chapter 7 verse 7. Ose menga say. Wo sore me kwa. Ose na gidifo aba ye sore creator no kwa. Wo cheche ensam nipa. An ye cheche ensam a nipa na ayeden. Ahihye. Magya Nyankopon ahye. Wo Nyankopon ahye de Bible kakraka da we ya to atu. An ye kura nipa tete sem. An ye kita nipa tete sem. Mo ya ade. Nyankopon ka chese ya ade. Say ato ono ne de atwe. Odipa biere ntimi hyehyɛ sɛ de ono pɛ. Debi. Ama wo ni. Ahyehyɛ na de da. Ase mfa bi nka ho. Yeah. Enyi bi mfiri mu. Correct. Tiem ye ne. Enso ne ahyɛde bi krom ye emu aye du akyɛn creator ne dia. Enyi sɛ wo kan. De obo ade ndi man ni. Ene dia so for bi dia so a church members. Emu oduru kyɛn de. Bible ne bɛka sɛ ni akyɛ. Yes. Asɛm no ka ne mu dɔ. Bible ka sɛ bo Matthew chapter 15 verse 7. Yentie Bible. Matthew 15. Wo dey kind the book of Jeremiah chapter 9 verse 12. Jeremiah 9 verse 12. Bible ne nka When you be nyansafo. Was why no ye benye kan. Tina asase na sɛ. Edi na Ghana se asase ase Na ye. Se o man Ghana pa ani. No biara mfa so yi. Ene abrabɔ no aye bɔ ne nnɛ e wo Nyankopɔn fie no. Anu aye di no. Ene so 40 aso dem wo yere. Ɔwɔmpena. Kakis team o yere. Ɔwɔmpena. Asole panyiti o yere. Ɔwɔmpena. Kwama sati o yere. Ɔwɔmpena. Konto mfi nkokora. Omo na yo mrewa. Ana asole mani gumba ti Christian brother. Christian sister. Christian brother. Christian sister. Christian brother. Christian sister. Who saw them a man from them was the Enwa. Ana membe gumye den. Ewa iwom. Edwama yum say Pacha. Mesi wo biti aso dem wo. Wo di Yesu dini. Ene. Etwempra. Ene. Di Yesu dini. Ebo apo. Yesu dini. Di bokro no. Yesu dini. Odi azan. Odi ye. San no so 40 aso dem ho. Yesu dini wodi ton ajongo. Yes. Odi ton zomi. Yes. Odi ton krukru. Yes. Odi ton paya. Yes. Odi ton meko. Odi Yesu dini ton chene. Yes. Na pacho wen ka chose Yesu ton chene. On chene. No so for ben no so Nyankopɔn abɔ ne paase wa no metra asase so no meto Yesu moja Sasan na wa bɔ modian sesa akɔpɛ bottles anya daje akokro ma kɔtontoa ahyehyɛ so bola gu so present Yesu moja me so babu akonta o wo be yes woni ma be ka kyerɛ wo ja so what this kind of dia ani bunkunta bunkompore wachi na ye wo calculation yes na da be cancel gu me so be tia hwia me se de wadi bia bepu me so bepu oh yes me city Asore Nkwasiasem ani be bi wo no a enkanya me so mo so 40 aso dem no ma loto enkanya me so mo daddy Tina asase na say you. Tina asase asay. Na she says re. No biara mfa so. Na Christopher panyesi asum nyame. Asa for already say. When you pose me make ejidi point here. Was it about some days here? O mo je Onyankopon ma. Am dey see wo mani. So for the one what you dross. So for you dross. Oje. So for you brazier. Me see one kasa be kan wanim. Yes. So for you dross. Oje ma dross. So for you pioto. On kasa bizarre question. Ni Yesu ji obi dross. Ni no ji obi bossa. Wajibi. Asore Nkwasiasem. Yes. Agigi dross di brazier. Wa wo do brazier ko wa bisa so for ne yire brazier. Ne dia wa he. Ne kromu hima brazier wa he. Ne swa dross wa. Enka ho. Won timi kwaje ne swa dross na wo dross na obeje. Na just say my sacrifice. E di ka go say chiran. Na samu asi. Tevas na kom ni pa o. No mo dia ritual. Na na apeja. Je so ma dane no. Edu oju ho ade a. No dia rituals no. Edu a
hit and run. Yes. On fire in Santown. Yeah. It is ready to Kuma. You who do that. What do we become a soft water? That's what told so. That's why I'm him. That's why I'm him. He used to get draws. When you break the what the draws to commence of war. Solomon Nkwasiasem. He found used to get draws. Who when you break the India of the Brazil. Sister Dina how? I walk back up. I want 2 other. In a Mary Madali, I didn't draw my years. Lisbeth no peba to say your peba you. Yes. That's one run draws. National. Hannah no peba. I told you I did not pass them for one pie. No correct. One run Pietro. National. Hina Musa Hannah did a draw square. One fan. Hina Hannah did a draw. I come my Ellie. Hina Hannah. Or deep for women. If it's a question, to see Ellie. Ellie, where was Hannah peba? Oh, he was Ginny Brazil. He was Ginny draws. Fanya. About the year when we are Amen. Bible say, yeah, bentin us. Bible without to become one. Woman Nantimasem, Which one Nantin of Passam? Not the Sunni Faswa. woman do Makumachi. No, that's what them were at a bar. Who that's what them were at a supermarket. About the funny center. Amen. 1 year during I didn't tell you. And then what do you know? No, quite that. Me to fall. Let me to Shabre. Papa so Palmas. This man was there. And year Matthew 7:15. Matthew chapter 7 verse 15. Bible say Abrantia, Mammy, Papa would hear me. Yeah, show me. A deep water for him. Madam Chobabon. Debbie. Young person who were my one is a we A deep water for him. now what's the one yaji? One way eating that one out put to America. Now I told you, dear, my friend, I'm here. Come here, I say you. Young person from we A deep water for him. a deep water for no. But a true for not catapapa. Yes. Now in the pancas. Debbie. Yeah. It is a wood now you give for papa. One hour. Yes. Now, me take Ghana. You can't as of what for Ghana. You can't so for once. Mimi Nani, Debbie, and Hamibako. Coming track. I mean, oh, yes. Are you body for Peno? We are deep for true for Come on, Pado. once and two Jama. Freemanisuko On onion. But the Amen. Bible say, we are a deep water for Mammy, shall we are a deep water for Omanam in Yantimama Woman, team with a bendy punchine. Next, Amudia. A big grass started a copy of preaching. That for preaching. Eddie preach your radio. Eddie preach your TV. But what do you say, Papa? Who the cocoa draw? And I'll be who why am Pataquadi for the Mamma Trumpet Kuno. Debbie. The patriotic or joint and Nipetaqua. Let us obey Cassarum or the end of war. Yet and toy. Naba. Never quite Makoto. Now I'm going to say, Amen. What me are doing? Bible say, what I know. But can't go to the command dead. Children, next Amudia. then so mudia. Omayam Pataquadi for the rough. On my back. And I would be home. It's a bunny been a natural. Yes. A bunny the Bible no come. That why you so intelligent. Yes. When we saw about the Bible in the bears, I mean, it would tell mammy what could give for being chain. And also for Kosiabra. Hey, I come for. Yes. What could give for being chain? Was it concerned sombra? Hey, I am all your comfort. Yes. Travel down here 7 times. Hey, never can we be question from. You will call him. Dikosum, Dikosum, Dishawasum, Dendum, Dikosa, Dikotia, Disra, Butu any, a Jawado, Fasra with him. Who rather them for what you call them when you are coffee? Oh, yes. Amaba, Wamadai, Amaba, Abanin Omunim say about Debbie, Abano, and to the Disa Quanchra. A Tomaquan Cherry at the Mamono, and near by a dear Samium. What the Tutu Babu and the Babu and Yadai and Fa. Cosa the Comunsiobra and Cop Abano, Yahoo. Fadros Bra, hey, about money, about body, with Jonia. When the friend got you, Emia, yes, person chose me a gift for a party brew. Papa Boa, Unyansa, when you should brew, yes, Mr. Jabba, when you should brew, when you be a Holy Spirit, baby, I don't know. This is what you see a dying, a brew. Miss, when you see a dying, a brew. Amanda brew,
abani bini Holy Spirit on shabadros die what the day what the time when we party sawo now we red dross no Holy Spirit and point to a bad dross brew no now so my community congregation say oh baby Holy Spirit what was that time when oh hallelujah amen oh my ba yes film konya and we red dross okay chirim film konya chirim abosom kom okay we red dross okay omudiye finia manwa omudiye chire kantandie noa okay dia paso abapa bible say dia paye den eso abapa kunku papa na tumu a won tobe abawa ne ye very important na bible fin ye very important chain dross wow now again is ja I miss blue ono so jimie we she blue e yere o chire kunku kan wasamu a o dross na ma wo gidi so nyakopa hunu ne ye ya we hu ye mobo amen won fani sen kan wo mi adwiri ni bible kan sama chew o so ma ba ena mo de be hu om dia paso dia ba o so dan abapa dia boni so ababoni dia boni so dan ababoni eti won kokun ye wo mu mienu oh yes Holy Spirit and bad spirit je dross je brazia je kuto ko butu ade nanim na kwa kan wasam hey wow Oni ya bani di ohunu da. Look at the book of Lamentation chapter 2 verse 40 te Bible. Lamentation chapter 2 verse number 14. Bible say nka say. What's atroni na da ni suade? What's atroni na da ho de an? Any suade? Any what dey for hu kira. Me na me try dey for. Me ya printing press. Me na printing Bible. Am abu fu quotation e Lamentation 2. So ni mu a e kwadwom chapter 2 verse 14. February 13 nyam na me try 13 no. Me papa kwa brasa you no printing ya. And nyam me so printing Bible no. Hwema ni me ye. Mini e fem wo ko agyeman. Hallelujah. Te Bible no. What's it yan? Atro. Any na dani swade ani we difo no hu ani we difo no Ghana for difo ni bi hunu ka kira mo omo nyiwa mo yo no so ogani di wanwan kan che odros ye watimi point kira aya atronsam me na me try dabi wan se nyakopon ni me ye wedada odi fa me na ama bumfu menu tibiri jajaja tibiri nya odia wono yire dia jai yire behwe ba dia ba dia se amen omi adwiri ni amen bible si min ka se nkyerɛ sɛ atronsam aya atronsam na wo ka kyerɛ me wo ba mani pana fom esan ne dross eno anya ne ye ne dross oba ne dross na anya ne ye aw ko point ne dross ma me wo so dross nya kyerɛ wo enti na mo agye adie akonfo be hunu oh yeah obi osum moti obehunu dross by Holy Spirit who dross on and the dross na for say for moti won Nkwasiasem no mo hwe wo Holy Spirit my heart dross ni accuse no top so akoyepo no I want you to help no. Dabi. Baba boje ma mu de o kan babu bu atan yo. Babu na kasa no. Wa jaje o osim mu aba edi aba no o de compare babu anya dai. Asore Nkwasiasem. Babu se men kasa. What's atronsam ne be kana wo abemo aye dai. Afom it is wo ye dwamanfo. Wa hunu anka nkyerɛ wo. No hye wo nkom. Kan wo dross ase odi enu kro na ka me be share ready nimpo na me refi na me kwahye eburu se na wo nkronkro da woroma ena ka me hye eburu sister hwe Nkwasiasem aso keka ba odi akwahye wo nkronkro ka be share red ena nkronkro se hye den blue he na wo fu se Holy Spirit otesuro no ada je so chusu dross hwe ya we hu mobo amen on fanti asem ra amen bible say woni ye wa bla bo finu wanu wa ya we hu anka nkyerɛ nyinsa wa ye tu agwenkwala wa kum nkwala 8 gina so dem ye show dross nkom a wa je du nkom mevie mezu se still na wo boni ni ntimi hu nka nkyerɛ wa ana wa ufo so wa do immigration nyakopon ya we mfa ne senkan wo so ma ban ye di be hu rom aba na me point bi kyerɛ wo no abani adoso adani akwankyerɛ yes tokoku ba ko bra me mfanye bibi mfama so for to be catch yourself bra maso ye very good omo so ye konfo asuye sa asuye de okay there be the possible me bra maso ye that's why ye konfo konfo na wasuye ye udi ehia ma na patututu o maso ye eni mu ada ho me just eni mu ada ho o konfo complete oba de mfanti ase amen na bi so jim ponchi ni nwan we de omo so kire mponchi was oji ponchi yesu abewe sesen ye ta de ponchi ba for de nwan
aba mugum ho ani mu ase papa aya Asore mu de Nkwasiasem table no be oba besia ko aso dem me tamba ba na me rawo eno obi timi chi aburo di gu apampan so wi ba akutu anu 2 series wi aburo na nya yaresa ena nkofo gugu hospital wi aburo ba akutu anu wi aburo ba akutu o how be wo so bi be fra ko na church members so to agu no wo be afu se na maame na buru ya wachi wode nkati akra fra one cd ubetumi atogu boto ubetumi awie fi awoshi akọ kaleshi ebetumi di wa check road yes you need to nche na debro na segua nbe hu ni beteto na obuzi ajonche yes tesi anu education oto one cd bi enu benya in and out no bia ko wie buro ba ko ubo se 2 series na de obi enu enso abrofia 2 series odi ya de 2 so obi enu aye ma just wa wie buro 2 million waboka no so obi enu aye ma just wa wie buro 2 million hwa brabo na du fudi pesika fo ni wom ni de no obi se bi mame no se buro 1000 no se buro ya 1000 boto yese na boto yese abura ya 1000 sikafo no ni yelo dugum anya popcorn e di ya che dindin no asagu na sika yo nya Nkwasi agadi asemeni wo di ji abura ya che no asa 1000 one na mi yere me kokore okore dey na ati wo life fiancy obi akọwe bro 6 million awie bro 6 million rent but dem for the center amen Asore mu Nkwasiasem Bible cancer match so yo na onyakopo be shawa omfamfa bro so obefa bro so ya bro awokodua so okokodua bro me bro na ko ye abakase amu abo wa koto nyaso mfa so nya je wokɔwe unima me ka kyerɛw me ka kyerɛ heaven na ye kɔ no enya didie no onom enya didie no onom yes Bible nyanko 14 Romans chapter 14 verse number 17 what's onyanko pahini no onyanko pahini no enya didie no onom nemo e de ba ye tre ni ubefia brabo tonkon ya anya asumdue abrabo kronkron se me mo abrabo kronkron wuti u film wi abro abe yedie wuti film wuti adwamanum konkonsa masturbation abantie sra samra ko dware fa che no dem proud na wura dwaye no be kwototwe ne ho be kono asense twere ban se amokuya no twere ban se amokuya wuti wono akotra so dem agya no nti wo ye wodam wo nyina si very bad ye wuti anate Asore mu Nkwasiasem ana me sticker ana ye eboni pa ho ban also for dey na besa o chere sika bo ho ban sika timi boni pa ho ban ana yusu macho men sika bo ban na yusu macho men she macho jina wachi she ne bufia na ni just sika no so won paso a ana ma nkonkodo o ma nkonkodo kotokuro da de no nkonkodo ko bukwaye no si wachi boyiri church members na puom kwasia there's a sticker power to me be any sticker in the machine sticker in the machine to say you're printing as well na do printing as well power be ne kura no no be say sticker you are just kwatale wo dan na by phone timi mura wo dan about phone be kwa printing with sticker yes when the catch say by phone straw sticker na dia nchechire fonkwa na ekoso ye ana otomi ni yi nkofo be dia dance ya se de be ye beto ana otomi sika ni bi munim niam ayo onya do for ma me ne papa na me ne fam odi follow so so le mapam na Africa na ama na so na ye basa yes Oma de man tiase amen ye fam lo so ma ena no pay me tramadam wono nsia ya me tramadam ni pa dio no ambe fra ne no be chenko aguma bra bo so be ma me tie fra bre ni ma me o tie kra o den wo bre na busu penyi yare that bit is a channel no timisan yare wona obechem ko gu abrabo so hwehwe abrabo kronkron hwehwe nkwagyesem akiri kwan na asam na sanipa asam na sanipa yare asam na manipa afiri abrabo fim akotiri nya abrabo sticker and sanipa dabi abonchemi en sanipa na sofo buam obi akoto ebo mako nan se ba ko jama j ba ko jama e Baku jama S, Baku jama U, Baku jama S. Jesus ne bo num. Na auto bo num baku 5,000. Na one trip cry a bo one trip. A bo 5. A bo 5. 5,000. 5,000. Baku 1,000. Baku be 1,000. Hey, Jenny 1,000. E 1,000.
S1000 U1000 another S1000 Kaba na obi akoto so okoto abode tamfo na atofo mu a aboka nyaka no abo aboka tazi obeke sani pa we a wakoto Jesus buoyi enum yi wato ne 5000 ne rent on tua that be very ne baby nam fie ne baby na university wenye mu kwan tua on so ntimi fa ne konkon su adwuma wakoto buo num na one trip cry ahe once is that one akoto one trip ye 1009 yes yeah let's say you say 2000 one trip ye 2000 it ye tobo 2 trips when dey beti ayama wo enu dey beti ayama wo dey tobo one trip na to na test one trip so we timi ntwa cement we timi ntwa blocks a beti bi dey ntwa foundation akoto bo wo hwemani we do hwemani once why basa wo di aso mu Nkwasiasem wachi wo di aso mu Nkwasiasem wachi ana wo so nhwehwe wa Nyankopɔn chiri kwan wo do ho ade na eba afode wa wie nya fe ombekun ombedi wawu ombekun ombedi wawu wo je ho nyame kun wo anu ase wa organize program no was obi fa ho bi bra na je so opa afode abono no o pe check membership bi dey sacrifice asodi tin yam maso mu no omni membership card et obi wu a won hwe nipa wa wu asem waka ko na man yam hunu omu wasu come agenda obi so say geti no mu maso geti no mu fa membership on yaduma man say prayer camp put obi wu a hunu so obi awu baby na wa so dia wo kwa sabi prayer wo pon wa wuni mi wo nipa ne ko na nim wuni mo obi a Nyankopɔn fa ne sanka amen wo mi adwiri ni amen wo tie dia me kana se wani mra wo so to mo de mo sacrifice a ye hu ma chiri da bi obadi ni kuto no ni so wo ni freedom ho so mo Nkwasiasem de jem ho niama to fo bi ti bi shada ya de bi nanse ba ko bi obi di me say di obi ono ato anka chief na mo okay ono so obi am pepa na ni tse me ayi gempa na ni obi am to pepa na ni pa wani mi wi a basket so no agigiri nyina sa gu wani mo nyam no age kon samwasi wato wasa wani mo nyam sa ma na ba agigiri nyina ko de no de koye Nkwasiasem ye no de koye kenje koye we hu ya mabo o man ti afiamra amen who can Bible can say with the book of Zechariah chapter 1 verse 4 Zechariah 1:4 verse 4 what's it say what's metre men sa when you pastor where I am confused mo what's over training sa you da ni Jerusalem so you da ni Jerusalem so beta banka ye obeta banka ye ene abosman so for the dear frasase so me na me tell Bible no da bi mom say abosman so for so do any to akonfo ngu ani abosman so for so o say temu da no be yi omadi yes di tabire won yanyi omadi o be de hu om abusuma sofo France of go no o ma be France of go no ka ye hu wiase aye o ma be France of go no Bible so obetwa mo nyina gu no be ya abosman so for no to kan Bible no a Bible kan say Ezekiel 13:1 Ezekiel 13 we dey hadi bi o ka che Ezekiel 13 verse 1 ka che Ezekiel ko wasi Erekoso ba bi say Ezekiel say Erekoso ba ni say onipa ba Ezekiel she Israel edifo a she Israel edifo no wo hye enkom no ho nkom she Israel edifo na wo hye enkom no ho nkom tio who watches the watchman ene we bisa she Israel edifo a wo hye enkom no ho nkom keso edifo Ezekiel ye papa into ono nhye edifo ni bi ho nkom na edifo ben na sa akonfo na be fra na kati wona ofi wona ro akuma kan che difo no mfiri o makuma mu ehyen kom ne say muntie Awurade asem muntie ya wasem say Awurade Nyankopɔn sie nie se oba de ya wasie nie munni o number 1 aduma we nka due emfa mbata obi a oye won dabi na so due fatankrofo bi munni yentie duefo no edifo Nkwasiafo a won so Nyankopɔn mbu wo mo respect or regard on ba ko say wadi kram so mo ya Nkwasiafo was a different Nkwasiafo no one so use word say omudidi be akire na so Nyankopɔn honhom nko ana mo so mo honhom nko wo mo hunu hwi eti say different nam ne honhom ne fie nko nya fa no obemma Asore mu Nkwasiasem Bible kasa obemma Asore mu Nkwasiasem enye me besi wodam won ne Nyankopɔn asem nya dan enko ti Bible was one mu hwi Israel therefore and you want to be bibi do want back who she na Bible can he's talking about only from the negative no
nkom no ɛna ɔmo ka kyerɛ mo tie Bible Israel Ghana fue where diffu no say diffu Bible see you use one mo ye say ekrofo mu kokobo mo say afuom kokobo ya boa bia wa tra downtown bia wutie me no oye rascal wo nwuram kokobo da nwuram a odidi ba kura na so ba kura no a na se aboa bi ti say akokɔ opanache no a kokobo no wonye ma ode attracti akokɔ etu ojega no to na ngogome insama begu no ho bon mo abomade estimi se de wawuo no na wansampo bi atu oguru to ho asumafidie was steam was mafidie no na akokɔ so chiri ba bia wansampo bi wo yesa aboafu apie nti okoso so bi se na kokobo no so da wodin was steam hwe akokɔ aye stubborn wa waji ku kokodi yiri ti so oba so no anu aso no kwa ordinary sin kokobo life no and wo twedi ampo nyankopon say edifuo ni bia ye se kokobo adet no yusu kokobo de mawom kokobo no fa kwan bi so chim kokɔ edifuo no fa kwan bi so chinipa kwan be no fa so chinipa oba atrato nya do foma me papa sabra papa wo ta me from do so ma and me trama juma na be wo dia te kraba beto afa and say ni be see akola bia wo ni kolebu ni tium na mpai ye fra bi kolebu onya do fo oyin na me de ba me bi fa ni tium pa life also for pa tium an ko heaven I'm telling you we so pa tium an nya dai on ko heaven tie fi no ma ne kwan also for pa tium am so on ko heaven na doctor so we yi akoma apapa ho aworo ho asaga hye kidney ye transplant obi kidney yetimi ni ye stand for fresh ono ye nkasa do patrum wa de na wayo unyere na wa ya power to on ko heaven ya man space there be a bit bi ashete I don't just on ko heaven to na wa de nya sharp no ani ma ho so san nyama wo mkeka eye nyama bi a ye keka eni wa bi o eni wa bi o nyama kwa ne nche o kom na kun kokobo wa bi no da ho no ne to nsama no de atata kokobo na kokobo di nsama na chi na kokobo na nyakwa chi no e de be na mudidi akire ko piepia so prayer camp e di fo de bi nya akwan bu mu a ene e bi suin ehuhudie mudia wuwudia chi mudia tronkom se na chi na mkoyo enom kika ya na mudia chonya sabre me oyi na me de bae no yan konko tie testimony we yi nkrofo bi ni abot testimony hour no etise wutie na hwedi obi akadi afa oye no ho a ndem tempana no atamata de ukom yabu chirem Asore Nkwasiasem ene nipa bi di achi ne yebu Nkwasia ako transfer ma kwa we up 6 million mienu anya 1002 nya 1 year rent na wa eno a we feel we to abeja say radi hu mo na already o twedi amponya bo mfa rent ma o on fa ma o ni wonu mo den na mo dia up 2 wo dia kwa we up mienu up 6 million 2 why be 1 year rent one box price up na nkasa one box Wuni the Bible cafe default for no akwa to nwuram wuni maso nyakopo ka kire ho onyakopo asem bia wa ka kire default for no wuni mu asem ni mu do waso obetuna hye wonkom odifo bi ka so obewu no amampa bo manya de obewu utie mi a o ka verses na 13:6 wasi the Bible yehuhudie wasi yehuhudie eni atron commission eni omo ka se eni omo ka kire we ye radi asem we ye nyakopo na se onia do for soja na pay Jesus Omungu ya somu Jesus bandere o sonori ya mama o sa era odi ihu akwanhie bi life musi asiasi o da mi susu na se enyo odi musi asiasi o odi eboa me boa me bisro boa me wati me hi oje oh no moya calculation o so fi aje wa yin ya je nyame nipa moya calculation 72 hours about how many days 3 days 3 days 72 hours 72 hours odi boa me wati oh no so do ya mama sakapa so fi aje nyame nipa moya calculation 72 hours ya yin 3 days era odi era ka sa chem se 72 hours boa me ye bibi mama wati ye mi mami oh no sakabo we dey misro wonu nyankopon kasa why lucky oil no virgin oil na aba no yes oh no oh so mama mama oil ni bi okay mommy 2 bottles okay I in the crowd mommy I know the buy you crying the crowd 120
120 ya hino no 1.2 eni obenya wuhwe Nkwasiasem say here na me penti o me ma fa fi ha no odi bi srewo ko we ya bodam Nkwasia tina so wuo no wa bodam tina so wuo no tina so wuo no wa jimi papa wo be wu na me be ji nkwafu wo no mu wa hine kra wa na me consider okra no a wonka se me kitabe 2000 na se 1005 bi ka so kita 120 just 120 so fi aja hino no 1.2 1.2 amu abua pa ubenya wu menam ka chiro unye serious mami oja wu ka bibia famo so bra wo ye bibia he na ye bibia o kopa bi se nya sa be wu 72 hours ono wa ka question na ma wu 95 by 9 95 so for ya he how about to mam here anybody on jiji we on jiji for no so you no apete cham dia no ohunu hwe no dabi ohunu hwe no ha eyo babu so anya dai ohunu hwe ohunu me nsuma wo so nsuma kasa me nkyere wo wo so atwam Ojo 5 minutes. Me pa yenko Bible. Let me go to Bible. The book of Matthew chapter 10 verse 8. Matthew chapter 10. Said ye Nyankopon. Verse number 8. You shall say ya. Monsa ayare fo yade. Nyankopon ne kasa you. O si yensa yare fo yade. Munyane awufuo. De owuo no. Se ni wuo no de ama yesi yentwa ni wuo mo ebetime twa mama. Moma akotafo mfi. And o si de wo koye kwatafo yema no humfi. Mututu ahombone. Munya na kwa. O si yenya na kwa. Momfa makwa. Yemfa makwa. Etimpa cha wo price ya wo de atosi. Why na say charge ya? Udi mami atem saka. Oh. Obi mami. Udi mami atem saka. Otini be wo hu so bewu. No na so wo hu. Chemu so a. Otini be wo hu so bewu. No na so wo hu so bewu. Na chemu a wo ja ka chese wo nkotu 1000. Oso ni 1000 or 1000 or 120. Wo say di na tamasa den aka ho. Obeka say dia mi ka aye di so fo bia yo. Aye na me catch ra mo no. Nkwasiasem ni bini. Asore mu Nkwasiasem ni bini no. Obi na tiri ba wo hu so bewu. Wo hu so bewu a. Chema na so sa charge no. Bible say sa hu mu ni ye free Nyankopon wa. Momfa makwa. What the man kwa ti so fa makwa. Yes. Who can no say and ye call radio so tie fa makwa. Ye ko TV. Obi asma TV so. When you go asma TV so. Enne. Wasma TV so. Aba take just ye dia like be. Collection na mo de. Wo wie na di boss yo anuanu mo hwa wonwade o twadwa mponyanko paaye obi amfi na komum na obi ametu ma menu a o disu se ebi owo bi dane so no ni 120 ode betum bu ma ye den ama aye free will a pobo bi anya den enimu wakotwa bo de aba ne be gina be ka kire se uko TV so obi asma TV so Debi na ye ko radio obi asma radio so Debi ni e tia like be obi wontimi adum light no ma diamant asem amen na so for the class we need management Debi Oba de Nyankopon fa ne ngosira mra amen o mi adwiri ni no man ti asem mra asoni panyim fo won here so for die so dem wo agi like be every church member a wono yade ne nchen wo tie de Bible ne ka no asoni mu Nkwasiasem bi no yes mu asoni mu Nkwasiasem bia de osofo mu aso nyonko mene onyonko deliverance ni aye timi kasa keke preaching keke no bi osofo mu won Yesu be saw we dia me say onya daje na hwedi ma me. Yesu me nim say we need time there. Me say me say we say so we need time. But mo say eti musum no we aka ho. Yesu. Yawe. Me say me nim say we need time o san Nkwasiasem hu. Na so me say wa me we na mo munya mo say mo bra kakra mo hwede yi. E ma me we ka musum no. Say wo bi ayare na osofo eye omia ne mene. Yesu me say wo ni adaje de na so me say wa nya time kakra me na fa hwede Erekoso yi. Na yenwe Asore mu Nkwasiasem ana uma kwan se yenye sei yemiemi ankofo mene mama audio no mama emra no mu ma mene ne kon je se ohoro so ye yeso dem se wo nya time kakra wa mi so ni time so odi be yes ani odi ma mi o di ma mi Asore mu Nkwasiasem I said, why am I me quite said, or the man of the couple, my men and fun. There be a city when you say, you say, you'll be saying that getting market just a fin of person will be the poor man. There's so funny to say, I didn't want you, just say, you need shot your warrior. When yes, you battle where a camera for no. The Amusi may in a bini, where them so
Mr. Wa just say me how me ham or top or munya da jena mo hwe ade bi. E di mo suma se me na bi ni. Me say muni time was Nkwasiasem me ho. Yeah. Me say very bad. Very, very bad. Ow! Yeah, no way. Nearly permanent. So Nkwasiasem. Sister. Show you. How? Whoa! Look at the book of Hosea chapter 6 verse 17. Hosea chapter 6 verse 7. Verse number 7. Yay! Into AGYEMANG. What's that one day? Say Bible say me ntia yo. Ma fom ma pam no. Say we maame no afom no akopie o. Twa mi kontompo. Say wo so pa so lako. No wan hwa so papa nkoda kopia so nkontompo mu a. Waye musubofo kro moja. Ye fentempa wan ka so na wo kom mo hawa bagu so de hawa ni bi ntie Bible. Nes moja ke kan musem. Asofo ni bi won mu a wo nsuro moja o. Na asofo kuo no. Me na me twa asofo kuo no. Dabi asofo kuo no. What is that akamukafo? Asofo pa ye ko kan English no. O yusu den Okwemkafo ay am robber. Yeah, robber. Was it so for church member mu a? Waye kwemkafo asafo. Kwemkafo asafo. Ah member na koto ne nsam. Wotani pa Na otani pa. Wodi won wu ewo kwem. Wodi nipa na wu. Wodi nipa na wu. Ewo kwem. Di nipa na wu. Ubekon we grievance wo bon wasa charge no. Obetia. Wasa charge. A charge ni say kunu. Tia ye mia. Wodi wo kwem. So for you di nipa ye wu so nim so odi ni. How did they call sick him? Wait, I do any say oso wo gye ne nkwa mu. Nes abusudie no So ade o ye abusudie. Me na me shogu ba me ye printing press. Yen san ka de ba ko biom. Oso fo bi so hwe do no so ye. Me chama so no Nkwasiasem. Me chama so no. I'm not here some be condemn obi o. But nyeme bi bu oba de n'anim ase. Se me trust some years so mafo. No me trust twese ade na me ko bu akonta. Me di san Nkwasiasem. Oh yes. Yes, me kan wasem bi. Yes. Oba de hu yamabo. Omanti asem na. Hwe de to so mienu oso fo bi dwuma bi owodi. Ade na ekoso yi. Hwe Ni akwa no mi. Akwa o wrestler. Erekoso. Church member. Okwa Asore ko penkwa. Na akwa Asore ko nya fight. Okwa Asore ko penkwa. Na akwa Asore ko hia utamfo. Ko nya fight. Fight now. Na fight we to sukra no. Eni Las Vegas. Debi. Enu akase sika da so. Debi. Wo bumu. Ye o mia no. Waso ni yempa no mia no. Slide away. Well, you can Obadi hu yemabo. Amen. Na nipa tete ho so hwe. San Nkwasiasem. he has everything that it takes to restore. Obadi hu yemabo. Eti ye wan pa chomunya da jena mo hwa de di mame. Eti we eka mo niam yi ho. Eka maso na maso fudie ho. Yes, semuni. Si ye pagya nkrofo nkoto mo ntwene. Na sabi de onipa oye ufuo mpo ye be pagya na to na twene sei. Jesus, if you love power, this is a powerhouse. Yay! Watch him, the distinguished general, the commander of heavenly battalions. Watch him. Hey. That is a man of power. This is dangerous. This is dangerous. Don't practice this at home. Do not practice this at home. This is dangerous. This is fearful lion. Fearful but fearless. Watch him. Still working on the young man. All over his body is completely dead. We can see the mental prophet by the power of the Holy Ghost under the wind of the supernatural blowing down on top of this chair. Watch him working on him. Watch him working on him. Masa yi free okwa na me pese me hesa di go kra atwa sokura to akote shesu nyanko sanka Hosea 7 Hosea chapter 6 ose bi enyo verse number 7 ose bi enyo ose na one day ose sese ye wa fom ma pam no o ma fum nyanko papam no twemi kontompo mo twa nyanko po ade we enye lokre every creator no waye musubofo kuro ene Asore de ma da ne musubofo kuro a moja akeka
out so for you bekum no dia hye o dia gunubo so e dia pagya na Asore na asofo asafukuo no asafukuo no what say akamukafo asafukuo former Danny Amro beso what tenipa apple e beto ama 6 million yes atadwe e beto ama yes kurkuri e beto ama yes banfo bese e beto ama yes togbe e beto ama yes what tenipa na sofo tenipa wodi wona wokwam se wodi nipa na wu aso de se wodi ni kosikim se nipa no ono so woje ne nkwa so okunu nso abusudie na nso abusudie mom no oyeden hwe sofo bi ono so hwe minim na mpanyimfo gina no pa won apampam bone ben ah jadi Erekoso Ow, yo wa nyama bo. Yes, we nyara nyama mo hwe bio. Nse bu ni time so. Bia so tiri wapa. Na memang kete chijra ho. Masam na no mu sa di ni papampam esi fajeje so ngala na ma to pasana ni nani go wata Yahweh we am amen. Can say so for be bobia pampam manifenti. Oh yeah. So for be bobia pampam. Motifi at once. Oh dear Erekoso. Nyankopon asem asas. Very bad. Message you. Very bad. Muni be amaka. The word of God na ira. No we bo we pampam. No we power pampam. Abosum for no so eh ni se so for that kam. Hey, Wow. When we akwada da kam. Wakoya wada we no we kwa you a confusion me pia so dem but church members ni we. Hey. I saw them. And I saw one to one bomb pie say, almost of a penny which I can send committee, so some penny of quantity. I'm down that setting. I shall that number 2 and I'm to another bomb pie. Said him was yadi. Mitchell Nkwasiasem. Ojemu. Yeah. Oh no. That's all just say wako owu okuru mu aba. Asole dem o check me message go. Na dem mu say nya bosom so ma dem hwe. A prophet of God. Body away. Me say mu ni time so be say mo hwe sa video e bi. Mame. Na ye hwe. Say di ye mo chi esi e me ye bi ni. Ana say we nka ho. Ana be wuram. Ana me sramo mu soja ne ma ye. Mana say tell you our doors, Miss Ramo. Obadi Yahweh. Quite be as a sea fast near be depending on. Obi Pejanesa. And then home. Passoning yes, I get which I want. You film now, film. Magic now, magic. Almost a picture, almost near boy. I'm going to hear I saw him saying telephone. A man of God, na church members good them Asore Father can be see saw them. Yeah. Na mo ada kan ko see saw them on kwan mo default. Oh yes. Ada kan keke ko la. Yeah. We yen century we yen century. Ah, where you kid wa boy. Azasafwa no wabon. When mo yen ni be pie fi ada kan. Ti ni be pie fi ada kan ni be dia dance ese sofo we.
Solomon Nkwasiasem. Na so buri by force. Oh, ya we mu yembo. Nyanko wo bi be pon akofie se wakwa Asore. Hwani ma epie ba. Bodia na da ho no. Bodia. Hwe. We mu nyina pia Asore fie. Oh no. For confirm ko. Yanko the book of Zephaniah chapter 1:4. Zephaniah chapter 1 verse 4. What's the maximum sir? What's the better sir? Juda ni Jerusalem so. Juda ni Jerusalem so. Meta bank. Meta bank aye. Any a boss one so for the France so. What's it? Where boss so for? What ya saw them bodia so for free. So for like a besi so for them. Emma ni na so funk to a bomb man. We pay for them or the bodia pay. Na tifie na oni edi fimura mba no de bodia pa enya kom na afa Eya kom. So for free da kan pie bodia pie motete dem hono e de be na mpese mu hunu asna madwane eti atemu da de bi be su Nyankopon huom onya ohunya hu bobro ma omo sanse niema emu hunu e so mu hunu no mo di dwane no omo nwane atemu da na ube dwane e oba de vanessa kan hu kan baba kan asem the book of Matthew chapter 24 verse 15 Matthew 24:15 Matthew Ochiwadi abo man Ochiwadi abo man eti se wo ochiwadi abo man when you post say what ya so na wo Ochiwadi abo man awo difo da na you can say won come to say default of Nkwasiasem bi say o me dey o me ye se da konkro bia fa wo sabe pia o konkro bia wa do ken kan what ya so na ken kan Bible man tia se Bible nkwa say what ya se na o pe ba bi na dey o fa ade ni Nyankopon asem nko Nkwasiasem. Yes. Okay, the book of Jeremiah chapter 28 verse 50. When you back Jeremiah 28:15. No, odifo Jeremiah. Jeremiah chapter friends saying 27:15. Jeremiah 27:15. What is ade ekoso yi. Yeto oba de asem. When you go bekasa. What the men soma. When you post we won soma no. Awurade asem. When you post na asem ni. Eye mi din. Eye ni din. Ana mo de san ko. Ana mo de apata won so oni Nyankopon na so mo nye. De be ye. Na metunsun mo. No be members na be good dem be nya kwame Nyankopon sunsu piepie. Ye kese obi yesum no a. Obi sum atehwe eboa. Eti se de be piepie mo. Na mayira. Mayira. When you are deep for some common, you are deep for the same Nkwasiasem come we mu no. O sunsu mu. Se de be amayira. Yesum. Obi se hwe ni wan sum ba no kese o sum na obehwo. Enti yesum akopia magugem. Wo sum akogugem. Jeremiah 16. Jeremiah 16 no a. Haina me kasa chira. Haina me kasa mi nchira no. Na mini na dance fa sa de no agane. No watie jo kwadwa me kan. Hwe. Ghana foi. O ma so sisi. Ene ni pa so sisi o. Wotimi ntia sam. Bam penya mi asam no momo o. Awurade Nyankopon asam no. Asam na me kan yo. Adano ma hohura. Na asam na ye nufusu kronkron na adani pa wo bi mpe. Afedi anyom de. Kese di Nyankopon asam Nyankopon do. Wenti. Sankwasia di wenti. O mu fie be ya fu dia. Nyankopon ni pa ba yire fi na kwa. Na omanyine na manyina. Na ubeko bi na yire ne ma na di akire. Metre me nsa ka wo. So betre nsa. Obetre nsa ka mo. Eno ma so mo di akire mu ni matofo gya mo bebregu. Awurade asam. Wo Nyankopon no se me kan kire mu. Verse 13. Wo se die ba asam. Efrom bukuma. Wo se bu akwala wo de ba sa so de wa bi. Ekosi akase so. Ani mu amoye wo na na ko bi mu nya wo to da. Ma ya dufudi pefo. Wo nya mo ya dufudi pefo. Efro difo. Edifo nketo aso. Ekosi aso. Edifo akase aso. O ma ye kontompo. O nya so ye kontompo na musu bi di kontompo na chi. Wo sabe me kura di kana so. Wo yi be just wo yi we ya asumdwe wo ye. Wo si asumdwe. Abeka just be to bi ya asumdwe. Asumdwe beto. Next asumdwe ni ho. Obekoto, obe yusu enso den. Asumdwe ni ho. Na asumdwe bi ni ho. Wabu, ma robo. Where the rich no. O friend phone so na odi, we na bi yusu ase anya se a. Na aye ne say. Unya bo bi din e pass. Ah, ye nya ne sa. Aden. Wa pika de na fi wanu. Wa say no. Oba de man dia se. Amen. Wa bu na kwa. Me hwehwe Nyankopon asem akiri kwa yo. Na montwim mfa Asore Nkwasiasem na chi. Montwim ho. Na Roma mu so ba da ben ya fada wo bo nkrofo yi. Fada. Eh, monso. Me ono so di oche. Ompe high. In the name of Jesus. Than Ebola. This epidemic is called religion. There's an epidemic in Africa right now, which is worse than cholera, which is worse than malaria, which is even worse in the name of than Jesus. Ebola. This epidemic is called religion. Or the one yacho.
There's an epidemic in Africa right now, which is worse than cholera, which is worse than malaria, which is worse than even worse. This epidemic is called religion. Oh! There's an What can you go past some chen kolawi? which is worse than Kedi cholera, ochre. which is worse than malaria, which is worse than Hey, HIV, ebi enya platform pa no mo say no. than Ebola. But where no? Oh baba. There's an But where? epidemic in Oh Africa baba. which is worse than cholera, which is worse than malaria, which is worse than Yeah, creator ya we hu yamabo. If you had him, Yawe, ti we ya kan bi. I'm ready. called religion. Messiah. Eti we ya kan djuma no wana ze. What dem say mo ni adaje wo so but mo me mani na mo hwe bi ma me kakra. Eti we ya kan djuma no. Ana say we mu yin krofo na be wura mu no. Ene me say mo soja me mayen. Na ye ndari mfam. Ni emie mo mani. Yes. Yay! Epidemic Hey! right now, which is worse Hey! than cholera. Yanko Isaki 22:25. Ezekiel 22, Yeah. verse 25. Ko. Na di 40 supam. Say na di 40 supam. Ko. What say that top bomb? Say hallelujah. Amen. What's in Asore fia say the jatabu bom no. Asore fia say Amu tete hanam. Say okọ obi okọ kodi na ye kodi na wusu onim. Ko. Wo di akra ne nam. Wa asofo na adi crofo say sacrifice. Wan fo bi so anfo anya de ekoso ni. Wo fa hunya de ni abode ne. Ntempano a ono fa nyansa kwa no wabu no de nya bibia firi nkyɛn no wabu saa beto wei uto wei na de we fra ye wei ya e be pama ba ifa firi nkyɛn de biara onya bibika no nya bibi so ton e ba bu num Wo ma mu akunafo dɔso. enti na bebreti aso dem mo ma da nya akunafo tom ye so for de won wo hwe ba bu num Asofo ne bu mi mra so. asofo ne bu onyankopɔn mra so Wo mu aguma kronkron ne mfi. bu akronkron de ni mfi Wo ma ne sunu ade kronkron. so for ya de bia obeyi nwisa de we ade kronkron Ene de anya ana we kronkron. nya de kronkron no de pie nyankopɔn fie to ma nyankopɔn ma Wo mu nkyira de ho tie. afo ntimi ncha de ho tie Ene de ho tie tamu so ma check me hu left and right Wo bu wani gumi omo ngumi. bu omo nya gu nyankopɔn na Mi nsam so. omo bu omo nya gu nyankopɔn sam so Yes. hey verse 27 Verse 27. What's in Kasanyo? Ma pama no. was it no raso dem a ye What is say pataku? so for the bia na ti say den Pataku. hey What it hanam? hey so for na dan den pataku wonya wa do Wo ba jeguo. se mo je hwe guo na se wo do abo modufo bo no obo na dia mi ansa bo no obo no otwa wa ba in the name of Jesus go bra Yesu ni mu Yesu ni wa ba we hu Nabi. Bible say chiwadi abo man hu se wa so dem a working kan nya den one year but still me my Ghana mountain me boss omo dey still omo nya den omo hunu nto omo ntia se da sem ko for da so di akire na tonto hunu no a to if also what power no onko boa government no dum so na esa ba no semfu akwa mo NDC fo so mo awrade am dom na asemo mo lusu am anya mo bu afu sanka mo na mo ba ya nke be kasa mo didum so asan yeden aba eno so ma ne nyo mo ndam nyanko mo po ma na bu kwase ade mo hodo wa because ade mo ne kai mutiri mo so Yeah. munyabe me na me ka kira an se kai no kro ade me kai Yeah. se kai ade a mama ba power and ade we ba ya Yeah. ye na ye na what do so na saba Islam mo fesi ade na mai Mo fixi my yempesa. mo me kan kire se effort bia o Yempesa. e dum so say effort kura eduma na ade Na na so. so so nti dum so na sia e ka che mo play e effort kura eduma na ade Yeah. na so Enye dum kura. say baby me share plant me use me catch you play plant and me delay no Yeah. plant use me e dum so mo fesi ade no mo di abon krofo achi Oh. yesu ye kasati an krofo wo te bi aba mo penso a mo ma se mo mo no mfa tam table nya den emra Senteti. when nya no bi esu di ba bia ya dum so no bi aba Bo be bia. mo ye de duma Na so. oba di hu ye mo bo Amen. o man ti asem na Amen. mo fesi ade na mai Eni yesrem. fix it mo nye mo adwuma ma yen Titi ya. ato aba na wi dum na ba mo so So. anu anu no afikura ni sema mo hwe na ye kolo na ni dum
dum so enya kono ba David can you walk around and say sem bebre mo MPP for no so sem mpanyimfo no metumfo sa brewei ene se mo tai president achi papa no timi ye anyama kase ma nya sa time na ma hwe obi o be fra brother enu time 2024 nu ida na mo so no ene de na hwe yes ni nya na we no ba no be se we no ba de ho mo me hwe ni ye nwa dwuma ba de we hu ye mo bo mi so betie me asopa o metie yen kase ma nyimu nya hwe ma ye bibi Esramo ya wajirim. Dum so nya kono. Nya kono. Die ka obi person ebi asi. Esramo ya wajirim. Mo mfese ade de bae. Wa fe no ba we ube hwe ye wade bi won ma enhede nka woni mbidie. Emetra radio so. En enye dum so na effort. Obi die wo die effort, obi die dum so. And I want to do so na so. Eduma na so. I didn't do na so. Na ese disco no. Tia kwa na ba ani e fe dum so. Na die bi na we we. Duma na so. Okay, the bro from the effort. We die dum so mesra mo a. Ye die ni se mo mfese ade na mai ye no anno. Ye do ba de ya wase. Oba de nhira. Amen. No hu ye mabo. Amen. NDC for mo ene ye be bom to ye be se Ghana. Ano ma bia nya ye say. Sank mom anka mo dia ire shemu anka ne mo papa was not say bi mu pen e kebe ka say mo pa ye na mo dia dai mo dia nyankopon yi ade be firi ko mu amonti nyankopon ase o awe bi ene e be she Ghana eni tum so na aba no anan so mo di be politics mo nti mfa nyo because mo si ya wiamo dia enka idi wiamo ni dun so mo na azere ana dun so nka oba di hu yemobo o man ti asiam on fani senkai o mi adwene mu amen Asore mu Nkwasiasem koso papa ya hweni o ma mu so Nkwasiasem e dai koso to ba di adumu a mi ka Asore mu Nkwasiasem eni na ba o ma mu Nkwasiasem eni kwan bia so ebiem mi nation preacher oh yes the kasama o ma ni ya sa na nyina mi nye hu fo ba Debi Nyankopon yiwa ma man no ni party bi enu me wo mu a oboa mi a wakota adaba mi o chiro ba je free mi nsam Debi o ma di hu ye mobo Amen. ni ko ti obi na to cheri na me wo ji kra na me hiti mo cause me wrong we a ana me keka nsam pa mu oduro yes o ma di hu ye mobo o fa ni sa gama te ba yanka jana me nche ye wo hu ye mobo na do mo ye kese wo so Asore mu Nkwasiasem Erekoso anode mo di pa na konfo shankofo na so for so bunkro for faso e so fa wiase ye oba de hu yamabo on fanti ase Amen. Bible asem o kan mu do e to ka Bible no a Bible ka asem bi na asem no kan pa chaw e mu do asem no ti aye ye hwe de bo e friend say Timothy ye hwe de bo Timothy okay hwe de bi Bible kan Timothy chapter 6 verse 3 I first Timothy I says 3 we are not 2 Timothy 4:3 okay also ikuntompo chire o se je ba nchenchere ikuntompo se chire nkontompo nchenchere dai aba mo so namu nso be wura Asore mu na ma Asore bi so adane Asore mu Nkwasiasem okay wase so bi chire fufu man chire fufuro bi no am pray brother Yesu on so ma ye kwana sam no ba de nam so bra ye no a any chire de konya mi so pamu chire de konya me so dan pamu a so fo je wudro so anyi chire de konya me so pamu da bi ko se de kromu nsi obra me de o yi bula ba giri aba nkrom nya no fi no so fo bi so dia na nse so fo bi say wakọ Israel wakọ wai e fe eduana sakio ye den e kofro ye oh say ko huni and no dia ba ka say Israel to say Ghana hanu a mutimi wa mangudua ho free no hu a wo betimi afu pray akọ wa adua na so for ade a wo kemi bi sa akọ okay sakio ye wan Sakio ayan aw na duan kwa Sakio ofuru ye no wotena so wotena so no I want to die etuko wa duan na mfa so be na wo duan nu Sakio tire duan so duan ye papa nke Yesu beka so wonsi fam Yesu duan so Sakio den sifam what's my power nam se duan wo Israel atwo ba bu sai mo de mo pani pebuna wa kwan na ga ko se sodas wa naga akomus akosa sodas be bu Nyankopon ba se Sakio dia okofuru ye no akofo ni Israel Nyamisumu Nkwasiasem na check member say yes for bidia na gikogu nsuom na fa dware
onyina na wudware no Yes. Timber market sawdust and One prayer is one preaching the word of God. Any church Church way and funny pump konyam sumpam. Ammonia gamai, ammonia chrono, ammonia hantai, ammonia noya. Nina ko we say. Amanyamenu and Ababan Koye, and on Yauti will come would you garia, a besu ye, and no one at tongue for trim, not the cop which will be to our bread. I will be to our head, or bread. Casanamingo, what's the sort of panama? Any panamai, Onimushi, was it Onimushi? or ya did to the dear, Why are you getting a dear? I don't know, What was one Tiasa still, and I mean, I'm young boy, and young boy, you went down. This is a sort of smoke for Yari. We are Disney, I'm a Disney. Casanamingo, or ya did to the dear. No, media attempt did you go for me? I don't know. I am a crime for no, so for a quite my way, no be for whatever. You're so for video and I'm from home. Mimi idea, Mimi, by Rabbi Wadu, and will be at my time. Let my words, maybe I am met. I said that. Nothing of word, not to be a dear community pastor. Massa, Semin coming for Nkwasiasem. Not the me, we will now be my. And be bien where dead is said they could cast us in here on best me. Yeah. So to your mechanic. Yeah. Answer when you will be quite an done for. Now be done of West Water. Debbie. Tell to be a boom soon ever. Now funny twin and About the way. And I've got that. You're very serious. Sound. Now. Any. Amen. Yet you man and I say yes. About you, we are mobile. Amen. Barbara Cassa. Why ya did to the dear? Tiny pack when because why you're netching a gear. I didn't go to dear from any time. If I know the any time. Kuzu. The former start here, one plan. You become. Is a group to be no bit my Mary. Ultimate. Oh my yans from a boy. Amen. About you, your mobile. Cassanamenco. It's a crow. In the power I don't money no before a check. Mom is right money. Miss, we are church member. Be bold. Who are supporting NKWAGYESEM? Be bold. Yes. Cassanamenco. Master said the power side. Nkwasiasem. Said the power side. No matter. I do not say it won't tell you. Hey, me, you're not Casamro. Baba, a Baba and Chess. My jay, my sister, my dream. A been out of funny. No club, what was so no, I give you what it's me say. When you're so pie, and the penny or the pen where they or the pen. It's not getting me to none day. I'm not going to K16, verse 18, Romans. Romans chapter 16, verse number 18. One hour Tessano. So for no Tessano. Almost small ready, yes, and I didn't quite yes, no more soon. Almost soon, your stomach pastors. Into one toward the annual. And you're the number ton. It's not the answer, Miss Market. When you said Juman was Sanon, and I'm person shape. Yes. Where your stomach pasta? Bab when I can kind one tears. Romans 16, 18. One hour Tessano. So for Tessano. Almost small ready, yes, almost you're ready, yes, Christo. Almost some man Cassade on your phone. That's what so many fruit dia. That's a quimby before so. Obey any maybe about chili permanent in some Sikagiano. On the Babona Pona, so you took in year 2313. Read the Bible. There's a drone of Cotu, so Cotu. Verse 13. Samara deep for a deep for Nkwasiasem, a mad dross, ye brazier, ye. What the bar sank come? Dance no by a sergeant. This was the beneficial bar sank bar soon, young couple, into your bosom and a besham bosom, a jet dross. And to my jet dross, I did the Benamajan you fear for Nika. Jabena abaji jumpa no baji friends I infia jokoto na bena makwaji anka be wode na be yawo se mesia infia ne sia gigi infia nika hona nka bo say yes wa wura be bone oba de mane say amen o mi adwene ni amen me say ma o nso nyame no na benya kwaji o yes na so so ya be ma kwakwaji infia jokoto hona bo nchia mi mu chia mi a wo bube mu ebe a kyerewo wa kyerewo mpanyirudwene yes oba de mane say amen o mi adwene ni amen Omantiasem. Amen. How can say what you jahanama? Oba de mi promo. Amen. On fanin wo say megu so. Dear Bible. Me hunu Nkwasiasem. Omo de ba senkom. Wo sum nkom na mo hye ba. Ama me man fom. Ana mo Nyankopon mai den. It is a ba ne hye no nkom say onye gi dross na mo wo gigi. Mo mfa mo roba bag mra. Na mo yese no mfa mra. Mo nyigi we mra. Mfa we mra. Ene ye gi eburo. Ye eburo akwankyere. Ye bodi akwankyere. Ye kwadu akwankyere. Gigi sa ne ma we nyina ma mo di dia gigia. Ene ye di nyina mo di aya akwankyere si. Verse 14. Mo di bia ya akwankyere si ni na mka kyerɛ wo. Bodo akwankyere bia pie. Aba. Bodo akwankyere pie. Aba.
So ma sorry dem ho. Poiri. Broda kwanchere. Epie mu obi amunyi bi nkyere broda kwanchere. Ti fo mu obi amunyi bi nkyere. Yes. Broda kwanchere pie. Ade bi mbu ma mu ho kwanchere mai. Ade ben. Ade ben kwanchere na mai. Mbutu akwanchere pie. Aba. Neti akwanchere pie. Aba. Ebu akwanchere pie. Aba. Sika akwanchere pie. Aba. Ngajijini nyina si. Ade ba kwa aka mo be ye no. Empese me boje. Embodi. Bia kwanchere pie. Yes. Spray the crab. Enku esre. Enenku esre na tonkubra. Nye kwanye nye me bi mawo. Na nse ba ku bi dia Pepsodent. Pepsodent akwanchere. Toothbrush akwanchere. Pen akwanchere. Na ade ba kwa ye ne se obe control exams. Wakoto pen 3 million. Na ba no otwa benya ska na ko. Koto pen ba ko 300 Ghana. Se me ye pa akwanchere. Di Nyankopon be hwe obi e hwe me na treasure se twa. I just so fortunate pen so. Na pen e twa ese. Debbie. Pen bet you myself. One kasa unim. You don't know yourself. Pen. And now no. Any yourself. I didn't quench phone kura no. Hey! Ya we hu yamabo. O man ti asem no. Was we hu dia ba de. Nkwasiasem. We hu Nkwasiasem Asore fi o. What the boss I come. Bosum kom de say an e be yo. Amama man from. We amama me na fam. Adifo no. Adifo no. Ma hu ahudide. We hu dia ba de. Ahudide. I want to say na from no. I want to say yo. Obi yiri so for me dwa no. So for say sham consulting. Sham mpoado. Na me ntwa ya. So for aka so bedwa ya aseso. Sham betwi. Na oba be seti ko hye dwaye dumienu. Kodonko. No hye dwaye. Na so for atiem saka bora. Bora. Obe pra no. Anie. Sister unri wo no nko. Na so for ati onipa beje adie nu wo. Kairi. Ni baba dia misi no wo misi oni baba dia no wo oni baba dia na wayo mpasa Asore ma beje dia no maku o watem se kabora o Asore ma beje dia na maku o misi Asore ma beje dia na wayo mpasa no so for tem se kabora o fukuyama o sankara e waba foda wata na wai anonte wai na wai he bibi sa mo kwahye adofo etu so for wato oba wadwa nti so for no hiti o hiti etu owurade nti o hiti no hiti ade be de besi fire once we probire We prano. ade be chia no bo hia ge ne ho sebre eh magi oji akosia na ukwa no pe ya mi koto galo ukwahi mi koto galo ana ewo ne bia ba na ewo de me de ye de mi kwaji nchire nsu unti adan odi loso egbo fi ase ho me jana oba bi na se awu ana etu su kwa loso ni me kwaji loso odi loso ya de ho aben yes wa bin che hukum cause na nansa de odi ye o cheso aben na no so for no ahye adwaye dumie ne kodonko o me yanka mo hye adwaye na kan hu se aduane bi ne wantua e be hye no de waben Me hu ahudide. When you pass what you know when you be akoso Asore fia na no hu aye den adwiri no I want to say na dominant. I want to say that so for you. I want to say you will be hero. I want to say you. Never what none of you was hey Mark the money I see go no mu ye. Yeah. What said mo ye for something? No nipa no amama mi ashe ma mi den. Dia be no na ni free na kwa mo ne so. What me twinu free but no what da. It omo da me Gomora. It ne Ghana Asore fie adan de ba de. Gomora. Asore fie adan de. Gomora. Now Asore fie adan Gomora dia. Aka musodom. Me ko commercial break aba. ye kwaba Hallelujah. Amen. Ye do body awase. Amen. Wado e odi adom yen. Adofonum. Obadi Nyankopon kire sisi Asore fie adan Sodom. enie Aka mu Gomora. enie Eniema Solomon Gomora fo anya no. Epie wo Nyankopon fie. Eniema ye body wo Nyankopon fie na no odi ne che Sodom. Sodom ye na se body no mu die ye friend say e lesbian any gay. But the ne Asore fie eniema abekeka ho no eburu sa eniema no. no odi Mo jahwie go. Yes. Apobu aye ho. Yes. Awudie.
apemfo ye yi omo yafunu mu ba e de to wadrom si den e bi wa so fi den so for a poor bunker for jom gold wana tu aduro dia ba Nyankopon fie nkrofo ye bom pa bedi e be ma false testimony was all them any bebre so the question na for Nyankopon no so awu una be man na yakese ye yes na hye ne munyam Nyankopon fantro enhye ne ho ne munyam unim I'm telling you osun dada yentro na betwa ama obi agi na di asam na wo ka no ono no sakra nipa o to ni mo obi breso a no obi akoma say asam ye be ye wo de antigye na nipa na gi asam no eto ma nipa no first testimony na so gigi no kwata so mo oni hini 20 min trase wa sumo nyankwa body am fani sankan wo mi adwiri nim wo fani sankan tie ni tie o ka Jeremia 23 verses number 16 tie Bible 23 verse 16 no Bible say sasa frade sie so body ya wasie ni won tie difo a etimi nyan ma mutie mo Nyankopon ma me no mie no won say ye tie difo no wo hyem nkom no nsam no nsam bi wo de mo kwa huhu o mo de mo kwa die ba de mu huhu die o betra body mi ahye won kom te be ma wadwe se sofo na binti no wo nkwa to twere no the calendar ana jima de we se nkom ayo makuma mo ni me bi o mo de faso di boma po no mo de kire mo enfiri mi urade enfiri bom Nyankopon yi ni ho afirim wo se enfiri ni dia ene mo ya nwen ho mienu enfiri no mo mi ahwie wuye mi ahwie wuye hwade bi corona time na so 14 tasuogu of church members anum sa nipa ni mu no ba ya se di onyamra so ni o ya se nipa no ba so di onyamra ni o when no onyamra so protecting ho no smas no Erekoso ye yi free ano na so for na nkasa ba intesu ya wanu pie edi ekure ba intesu ya ura edi ni aposo me so mu ura ho mo adwesi sana ura ba chewu spirit edi asemini papa peni o se batagali ko jintesuo ko jintesuo intesuo guni panum sese yeah intesuo guni panum oh no there's a yesu ayebi yesu di intesuo ko bi ta kire ma yesu di intesuo di eti wuti nipa he we Jesus yes kwa mfangu nanum o de kan o de bi wo de ye nyina hakra okay sa di we Asore mu Nkwasiasem yes and then what is the word of God never pass some wa he o ma djuma na ye di dodo very bad samanu anu so yase na djuma na ye di o ni ntimi mra brebia me kasam no ketua bi nsua me na manini 0242327172 yes igumidina se what's na me bank man you be sponsor me when your manager or manage me oh yes obadi enshira out office papa so abe so me fa baby you enshira no afun ashisha cause afun mo odura nto so mu odura eno de na pie ya we hunyamo bo amen Jeremia 2016 was the basem 2016 no was suffer sasa polisi enie muntie difo wo hyem nkom ne nsam de we obi hya wo say ye odi mu kwa huhudiem o makom ni so de hunu ayo mo na kasa yesa de we ena mo yesa de kire mo urade no mu no urade eye kana o ka kire wona wa ka kire so tinta so bu wani mu ade be ye ni urade si aso nye baba so ena mo agi sa de na di anya no kure amobia na ntina akoma din yem nanti akoma din yem still wo hu wan obeka si di wa ye protection anya no kure die mi se anya no kure ayensam hunu papa nye jimi sam nikudem very bad cd ayensam hunu nye jimi sam yes adai Bible si antwie on free san yema no yes
can you? I think you can do papa. You go the book of Zechariah chapter 13. Zechariah chapter 13 verse 2. Verse number 2. Zechariah 13:2. Yeto obadi nya. What's the saying? What's na edano? What's atemu demutie? Awurade asem nie. When you pass na asem wade bani. Metwitwa abusmuwo. Obetwitwa abus when you atu aduro munti ayi. Ko. Metwa mu die asase so. Kebi mu die asase so. Wan kai biem. Na yen kai bi na besi. Na meme edifo no. Feti o se edifo no. Ene efi honhom. Ene di ba de. Efi honhom. Edifo mu nsi de ba honhom. Efi honhom. Efi. Ah. Me momo fira asase so akọ. Efi. Efi honhom. Yes. Efi. Oh no. Obadi ya we hu ye mo ba. Amen. Efi honhom. Yes. Enye kura. Eye fidie yo. Me momo fira asase so No akọ. pense obeso mu one by one. We one ye we na anye den. One ye we na anye den. The word of God ayira. Kese die bosu mo be ka kire mo no. Ba spirit voice na better no. Osi mo aba ni be hu. Yes. Ti aba ni bi. Yes. Aba no ebi ni. And will be yari so for besan ya giso girisika. To can the book of Micah. Yes. Micah chapter 3 verse 11. Verse number 11. What's the menga say? Yeto obadi asem. What's the menga say? What's emu atitire? What's the ne titire? Eji ademudie. Eji ademudie. Ebu aten. Ademudie bu aten. Emu asofo. Asofo. Eji aketua kyerɛkyerɛ. Eji aketua. Ansa no wahye obi nkom. Ansa no wahye obi yade. Na emu adifo. Edifo. Omo jisika sankom. Jisika ansa ne yahye nkom. Bejusika. Oyari Erade kasa kyerɛ me sɛ. Ansa na me dem nsa bɛka na agye sɛ ɔbɔ mɔden a. Wami. Na ba for there. Me bro. Obetumi aba for there be 10,000. Onye sɛ me gine nyina. Obetumi ato ase, oto ase dia. Kwambia so metimi dem nsa kan. Tie na me kura 20. Obetumi dia ato ase na obetwe dia so for ye gye. Na me dipa. Shondeng. Yo. Me bro mo. Na mo week bi aba betua bi why. Okay. Man no want 2 bottles. Yo. I can do am yensa. Togo the enemy. Man Togo the. Yo. Odi mi nya ne me no am. Nya botre mame. Ayale ache nyame na beja. Omo atia hunu bi so mfaso bi. Ade a wo ye mfaso ni so. Wo sa atia. Why no hu ya hu. Wa na ojina ho. Body man tiasem. Amen. Wo jisika. Yes. Aso no saka obi. Oh. No. Enti creator no otesoro no. Ah. Ono bo sa tirimodin we. Anase wo fie nkonya. Ana na yemu nwono. Ni tirimodin. Ana odi konya me ba. Onti apono Nyankopon pesaka. Obi nya yare sa hye ne die ni monyam no. Ya juskas Nyankopon eni monyam ahyerɛn. Hey. Obade ya we hu yemobo. Onfanti asiamra. To come the book of Peter. 2 Peter chapter 2 verse 1. 2 Peter chapter 2 verse number 1. What's the menga say? What's ya church for trufo? Edifo trufo What's ya man for trufo pure man? Say ya church for trufo ba mu. Church for trufo be pure man. Wona wodi osay afeku. Omo di osay afeku ba ba wura. Omo di abewura adwuma nu. Woma pa awrade a oto. Omo pa awrade just omo say omo mfa nya adwuma o. Omo mfa nya adwuma. Ono oye na adwuma. What you need business? The Bible will go to us. Or no, AGYEMANG or be Bible na good team now. Or no, there be on the Bible none with dear tree. Nay, you confine me a deep far. Well, be ni Hong Kong, we so Nasabe, Nami, as in Uncle Potion, dear man, Agumiso. Eh? Dear Nyago, it's known what Agumiso. Say Nyankopon gugu ni so abeba we to da bia wo quotation kra wo watwe gu nkrata so na wo de nam we kasa na eba o yes that wo ka Bible say won kuku na wo ni mun gugu aduma mi kotu the book of John chapter 14 the Bible verse 25 Bible na me de kasa kira no kuku ya church for won gugu ya den o ya church for ya bi o chicha oye o ya church for ya bi o jiji pieto o ya church for won say won gugu jiji dross o ya church for o chicha jongo o ya church for
Kuku ya church for if you don't, I'm telling you today. Kuku ya church wouldn't Bible no. Kuku church nipa. Dear Casanwa, now some won't be ba. No make quotation ya quote from the Bible. Now left and right. Now on the draws. Baby. On Pejanko phone to Twamon to Baby. On Mobi Yapo. Oh, on Tom Kung. On Tom Krukri. On Kuku ya church for kind. Kokuya chacha for Cassia. Woman chain. You have to send me woman chain. And I make come here no more. What you know to jump for? I don't make your best one with dinner. Not for quotation. I don't go. I don't go. Oh, yes, you saw I don't go the mobile. Who can't trust you? I saw them pass. Yes, I may be no more. Body of the sun. Amen. Come here, Jim. Amen. Yawe mi eprom fama ne ma Onyankopon ma obi ba na so force won no ama ne ba na ya ma ji me ba wo ya wonnim nyansa wo ba nya wo ba wo mama edi ebusu semini obeji na ko pasa reto won nsam oso obeji ni ba I don't know onyi mami na Yawe mi eprom ma na wo kwa ne yego pa fro wi ase eyasem na djuma we di se wo kwa sa gwa betima ayo ahia no be djuma we di se wo sa kwa betima ayo o ma baba ko wa ha kasa na me nko emo 510 omo tan obi a otenetene atofon azafon omo tan obi a ode bible tenetene ba yes Watching your cat, a summer, you will be our custom and no crano, dear Bonachino, or so we are townful. No more power, Mama, Pomachos pa. See and Kianun to Nama to answer with the Mikeba. About you, Yamabo, Amen, Omantiasem, Amen. Casa, what time when the power cannot crack? Watching your can, some of your power can, some of your crack. Yes. Papa. Boy, dear Motiano. To the Biaman Gazamu, oh, yes, sure. I want to say that. You want to say that. About him, me from Amen. I'm one is to me. Medium him against such a yes. Men tower that. Now, maybe the match of just why. Now, me matches to be him will be. Many time. Now, the Bama tell say, so follow so. What's his name? And one apple. And one. Oh, give what that, what's his name? Yes. Ye won say djuma no ye djuma no yes if we won say djuma no ye boa dom na no my ye trust bu nku ye won say djuma no aye kese kire say ye fo say asore doors nti ye fo say bia nyamisuo na eden awure nyankopɔ say na ama say djuma no wo de quote the book of reference say Hosea chapter 4 verse 7 of the Bible February 18 Hosea chapter 4 verse number 7 yeti obadi nyankopɔ asɛm was it Erekoso dore no sabri the kan quotation mira wo was Erekoso dore wo nyamisuo mu no no mo kose me bone adintra asori fie won ankasa won abone dua ni si yes ndama adwuma na ye dia ma ye papa Erekoso dore no kose me bone adenti anyanya me sam na church pastor ni jam o de ma church members et omani mo nyam no dani mo nyam na nkesa ye nya no ebeda na mahohora ya dani ahohora wo yen say yen yegmanu fakura to the big preach di we nyina obabu di we nyina obabu me yema hye ene adwuma si yen yuru ba bia ye me mai bone yo modua bone dani adua no Onyankopɔn fie so for better ayo mo kra kono so for nan kasa te do so de modi Nkwasiasem why na me kasa me chiro koto wi na ba wi a ho na gini nyonko tata the Bible asem no kan mu do wo kan Peter na ensi Peter no kwa wo kan to aso Peter wo se die ba asem edifo atrofo wo se edifo atrofo ewo man no hwe Bible no se dia chechefo atrofo nso ewo mu se dia chechefo atrofo man no kwa wo kan to aso a asem ngase wona wo de oseyefaku sam obudi oseyefaku sam abeba abehim abewura dwuma nu wapa awurade oto wo ma pa wade ya na wo chi won mpo
Now what you say about 10 na mo de o say ye bebe nipa so ntɛntɛm obi ewura so ano nti wo your economy ye dinawu ama wanya kidney problem ama wanya liver disease wanya problem ni prostate okonya na Asore dem anonom kumagidifo yes say kan ye say nyamesam eni Asore fio adani atoto anonom gisra ye say de bia bedu Asore dem na so for jibe pada we kobo na jiwe say ewiase ayehu o si bebre be ya dan do ma ho hwisamechi o ma ho hwisamnachi ebe ma waka no krakwan masem mone o kan no kra no kro bisa de ye kan ye de ye kan nya papa temagiri fon be bre kra apanya me mane ebi mu kra kasa tie Nyankopɔn so wadi nyame achi we hu no hwe ne on kai so akodi so boni mo den achi wana mani breso di nada sam asofo ni bebre die ne den ni ani breso aba pa won hu mfaso ade pe members no hu mfaso de bie onyade fo froton de bie onyade fo froton Asore mu Nkwasiasem o tin sam ni bia na so fo a wogi odwan se beba fodie enemre beba fodie gini nji gba fodie na wi an check members atonsa na obi abegyan ka je so fo ni mumu ya doye obi afode bodwan ena omo wi omo we no unimu a aya konfosam na tu kai azaya no wo go obi afode bosu dwan Isaiah 22 afode bosu dwan ko verse 13 what's it share I'm a penny the tu ko no mu je tu bebre wo dem won ma ni je no mo ji wo gina na mo wi no o mu nim se obi musu ya di odwan na yie anantwe mi nika anantwe ni obi ye de yi musu o eni nyankum edinani obi ko akwanye heaven ti o who akore nam yes enam die ni o mu bedi nam eni sanum die ma no achi mani what mo yedi ni je no say ken mu yedi na yanom mu yedi anom o chana ye wo kwani oni pa dan na sasa frade ye so frade po yi mi atete so menganche mo nane say won fa sam mu ye free won fa nche mo da ego si bra mo be wo abusu na ma mo wie no mo fa mo ni da obi sa adoye ebe adoye ego si bra mo adoye na ba ye me the whole nation kana na ntwiwe wo bi na twia odi ababo obi abayi musuo ko di aka chense o meyi musuo no di mu wi a na mari atra konfo area akonfo di obi di nam yi musu odwan yi musuo wi a omkum chichema area ofo itu so ano abosom so nam wi a no di bia aduana area ofo mo adi konfo no chiche ana na mo so mo nche o mo de be aduana mo nko mo adi Asore mu Nkwasiasem obadi ya wenwu ye mobo wa mwani anawa o mo de bansere bada no what is this ebada no 9 ye de 9 ebada no 6 eye musunam musuo obi ya koyi musuo obi abasa ni ha oni opeso koye sei opeso na djuma ye opeso ye sei o si tone ntwe bra na ye fanyi musuo ma to tu bra no ahye ba ko wi a no mo makum ba ko no mo awe no obi ti odi ono fu se so for ni adoya ma tie ba no musuda mo obi musuo mo na odi salaka yo we hu yamabo omanti asema wo mi adwunum bible asem no oka no asem no mu do enti mo ani na ho so na ma wani na ho so na ye we mfa ne senkan na sise free sa chinchi me hunu we mati we nkan emfam faso bi emraw body of the count. What me adwunum die de bible ne kan bible ka asem na asem oka na mu do ye wi de bi oka no a friend say Jonah chapter 2 verse 8 Jonah we ye give for tiem ye wa Jonah 2:8. Jonah chapter 2 verse 8. Verse number 8. We get the Bible. Yeti obadi asem. Jonah we chirema mo na. Jonah 2:8. Was 1 hour and so atro ahoni. Mu amu tie me ne. Amu de mani nji obadi ho. No mani so atro ahoni. So for bi akodi ohoni achi. Church member bi akodi so for bi a osum honi bi achi. Ama wa pu wonara wadom. Enti se wapu wadom. Se wo shetu mi bi ase. Won ka dum bi Nyankopɔn de ma ono wapo no e dey say fie bi nkonwa bi
asofobia kotu and the control to die any so de ohunu nyina wo say ya adom na Nyankopon de ama no enye Nyankopon de no a wapo de no etitie bi ha o ebe hu wani so but en free creator no mo ba shampo men free creator no adom na nkae wa de na nkae se ke ba wo so wapo no wapo awon tie ko tie chiri ye kan ye no mtie ni won awoni so atro den atro honi no wapo won ara adom mo pu mo amadom no it would be an embassy. What you will say? I have to be a free creator on either. There be good when a throw one in a thrown in the moment so I do. A thrown in the cabby bitch war. A thrown in that would be a chile. A thrown in their control now. Wow. Into what dominant as a wapo. And then Yajma also. He be a very pretty. Yes. By the Ampani Sankame. Amoni sente wo hin wa duro yi hin ya duro yi mesi Asore mu Nkwasiasem twumfiri ho Asore yenyi bi Asore Nkwasiasem yenyi bi yenyi Asore Nkwasiasem bi hwe ba ku bi wa ko Asore Nkwasiasem obi mami konse obi mami o okuno diseni yesayare umnya mami kon ni kun wa he wo hwem no ti wo very bad to be pulling down every stronghold of the devil. You can see the stronghold of the enemy. Oh no. Well, you can see the one who has the ability. Watch him. He has everything that it takes to restore. the wrestler. Oh, international match Angasa. As of international match when you go for crazy, this is the powerhouse. If you love power, this is a powerhouse. Watch him. The distinguished general, the commander of heavenly battalions. Watch him. Watch him. That is a man of power. This is dangerous. Malachi chapter 3 verse 18. Malachi 3:18. What's it? And you best know who is so ya. When the baby who is so near. At that Otrini. At Otrini. And nobody for nobody for them. They assume Yanko. Wait, and I be who do assume Yanko. And they also Yanko Pontamus so near. Say Yamsumi among country. So where can Yamsum among country? Maybe not. And then maybe mentally and talk more time. To the Biambe Tranamic can say I'm around. Because as someone they need trust me. Hajuni. So be me happen. Obadi we shrine. Amen. No me ni shrap. Amen. From me you come. Abofrawi. Dia wo ye